Kopogore koda mano wadhi nyime kod weche manyien kama jogo manie sekta mar thieth koro kwayo piny owacho mondo med gi osuru e mwandu duto miloso kod ndawa kaka yo achiel mar gayo jopiny tiyo kode kaluwore gi midhiero kod tuoche mokele ngima dhano. Magi ne owacho nyasi mar kwedo tiyo gi ndawa mane obagi e kaunti ma Mombasa, kama ne jolonyo koni nonro yango ni kaunti ma Mombasa ema okawo thuolo mar 2 e kind kaunti ma itiye mahinya gi ndawa ka kaunti ma Nairobi ema otelo. Jakom bod mochung' ne gayo wach tiyo gi ndawa Naomi Shaban koni odiochieng'ni mane yango e piny ngima geto tiego jopiny midhiero ma ndawa kelo ne dhano to kod rango kaka inyalo ga tiyo kode. Kuanza mapema kufunzwa masuala haya, madhara haya, ni vizuri watu wajue ndio wasiingie kwenye tabia hizo za kutumia tumbaku na bidhaa zake. Kwa wale ambao wanaotumia pia ujumbe huu ni wa kuwasaidia wao kupunguza kiwango kile wanachotumia ili madhara yale ya afya yasiweze kuwapata kwa haraka. Government ikiwa inaweza ongeza ile VAT on all products ya tobacco, ita discourage ile users kwa sababu itakuwa haiwezi kwa affordable kwa watu wengi, na hiyo ndo jambo moja ambalo serikali inaweza ikafanya na ikashirikiana na counties na partners kuhakikisha ya kwamba hii bidhaa isiwe inaweza fikia wananchi wengi. Tukienda kwa kichwa ina increase risk ya stroke. Tukija hapa kwa kifua ina affect lungs, ina cause lung diseases, heart diseases. Tukienda huku chini kidogo mambo ya wanaume ile pia inapungua. Shule tuna changamoto kubwa kwa sababu hawa watoto ndio wanaotumwa madukani. Tushafanya tathmini hapa, tushauliza watoto wengi wanatumwa na wazazi wao wapi? Madukani kununua. Wengine pia wanatumwa, wameshasema kwenda kuwashia sigara. Washafanya hivyo. Na wakiwasha wengine pia wameshatuambia wanaonja kidogo. Sirikal kaunti ma Homa Bay ochaka yanga gedo mar